IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaiman iti 12-liter capacity of fire truck iti Civil Aviation Authority of the Philippines wenno Caap dito siyudad Tilawag. Second kan Mr. Rosito Tamayo, acting manager iti Caap off-road capable ti fire truck kandaktakal ti engine na idasig karay ti daduma a fire truck. Kunana, babaan iti raytoy manayunan ti level of protection kan mapabilag pay ti firefighting capability iti Lawaga International Airport. Iso ti schedule nga pa naka-bless dito yung fire truck tayo nga kay deliver na Oshkosh 6x6 with 12,000 liter capacity nga maitipon kada ito agda mga level of protection tayo, so mapadakkel DJ ko mapadakkel DJ kwati firefighting capability tayo to Lawag International Airport. Yung fire truck tayo dadapuget ko off-road capable or a medyo difficult terrain kaya talagang kaya na ako magkas magita tayo digiti ligay na kaya mas dadadakkel ng digiti regular sa more powerful dito engine na. That's design no just in case nga nasken nga sumabak iti narigrigat nga terrain kaya at least kaya nati maiserect. So this is one of the 8 units which was procured late last year kaya napagasatan tayo ito yung Lawag International Airport na inikandamet ti Mesa. Oo. Inayon ni Tamayo, may sa ti siyudad Tilawag tinaypayan ti naso a fire truck karay ti 8 a nagapang ti Caap ngagbalora iti 70 milyon a pisos. Kabayatan na manamnama dumalan ti basic maintenance and operations training dagiti 4 a bombero dito siyudad Tilawag sa Estados Unidos. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.